Kaso no whāne whamsinare, do tokanga nge o se ne whoki koe e kaumisinare koe ai koe na nau tomu ao mai ta fitu I wa fitu. Pea me whai waha taimi ko ia. Ne rege mate au bito ai whakam ke whakalotu ia tongani. E hiri ai ngā aue e kaumisinare la mo sa. E kaumisinare whoki a koe e ta fitu I wa fitu. E kaumisinare ai London Missionary Society. E tangata ko misa se. Ana kau he ula kau hau ko ia. Na hifoi New South Wales pena ne kei puke puke ai whakakau koe o ave lotu ki tonga. Na ne alu holo kore ka ngai kau taha ave lotu ke nau whai mua. Ano to whenga ke o mai lotu ki tonga. Kana e kai ke loto kia. Pai whai pia pekia misa se. Whai e hono ui tou, no mari ai kore pia tari he whai kau ko misa lori. Hangarewa misa lori whakaloto I kau taha ave lotu meto tisio pitania. Ke nau hanga o mai ia ki tongai. Pea nau whiri re vai, pe hoko koe misinare ki tonga, me metotisi koe apitania, konferenisi metotisi apitania. Hau tange koe he metotisi e konga koe nina nau tokanga ke ave e lotu koe ahon. Metotisi e nio nau whamalohi e kakai, e tari e whakasoto mama ngai umanga tai whautua. Kai ke kona o tolo ina nau mate aki o mai o e lotu I o tau fumi. Ana koe rewa ke ngai kau taha ia, pea mai rewa, whaloto I rewa misa lore ke o mai. Taha ngai mea koe nai whakaloto la, ke o mai koe wholau mai a misa lore pea moe lotu, koe mahina koe ne o sitari e lotu I tahisi, taimi ko ia. Neonga na e whawhiawhia ai o ngongo ko ia, ko lotu a tahisi, ki peitania, pena e kei whamamahi ai mahina o te kai ke lotu a tonga. Koe na e whai ngofua rewa no whakalotoa e konferenisi me tisa pitania, whawholau mai misinare koe ni ki tonu. E tutu newa misalore, ke mawahe re vai he wawe taha o te tatari ki au ki tonu. Koe na e hau e mono mari, mo e tufuma, tangata ko sare stintare, ki tangata ko makanoe, me he otu makuesa, makuesas, Koe nai o mai koe whakatonu rea neu nai kai ke aonga na nau whakona tōku wāo whi tau rea ka nai kai au ke aonga. O ngā au e koe. Kai ke, tūtama misa lore ki tongani. Nau tau mai ki tongani a taon o a kosta wal tōtolu. Pea loto rewa misa lore ke nofo I mua. Aia koe kolomu aia e kuonga ko ia. Ko whatu. Koe whohai e tui hea takalau ko muri ki haa mea, koe tui hea takalau e whakamui tahai na pekia koe he tau e ta fitu hive hiva, Nina tau whamatara kia. Ko whatu e no whohai na I mua e aho ko ia, ba nau tutuni e nau nofo ai. Nai taili rei na toro e whatu. Kaike. Ni kaike whuwholoa ko mahino, koe winga peo no taili rei o misinare ia, mo I kau wholau, koe nau koloa. Ni kaike whuwholoa ko whia e nekina e kau misinare, he kau taula koe o lotu mua. Ka moe hau eiki, moe kakai, na nau kau kotoa pe ai. O nau tō whakamana ke whakapongi. Pea nai ko hiko tō koe si nofo iri fia koe e Mario Misalore. Ke lahe ngai whakamana koe kakai ke nau mo uina. E koe o maha ke si whewhine ia. Pea ko hiko e ne alo o whemaure vai ke ri ake ngā ue. Ka nau foki. Aia, na nau foki pe o si pe tau e taha me mahina e ua. Aho tolu pe o katopa taha waru ato. Aia, na nau hau pe I a kosi. Pe tau koe, nau foki o katopa o tau kono. Ka noho ato e pe tau ngani a liri mo tintare. Aia koe ngomea koe na nau hau. Na pe kia makanoe ia. Ki tama koe me tu maku e sa. E na e puke ia heni o matia e peka. Ni kai ke lava ngā ue koe na hau ai. Pe he ke hau whakatonu rea. Sai, koe angare no tari e lotu tongan. Tanu kena whakea misa lore, na mahino wea ki ni toko si I tongan kamata ke nau puke ke ngai ako naki koe na hau mo whakau misinari, mo misa lore. Na lahe e pe, na lahe whetani hi a koe na nau whoki ai. Na e whai e rea mā vai ha taha kau matāpure e aho koe, ma kua tāpure kau matāpure a whatu. Kone whakahai, ne whakaam, ke... kau ke whakau misinare, ki nau toi whoki mai.
Aga taha ngai mea koe na taha ni ihi koe na manako ki ako nake a misalore koe tangata ko tākai me o neata me o tu lau I fisi. Mana I tonga nia taimi koe ha o misalore. Whanau ngoi ako nake a misalore pe alu e ki fisi. O tala noa ke tu I la kemba, tu I la kepa. Ah ko ia koe tangata ko tu I nea. Alu e tala noa ke o kau ke lot fo o koe ni. Ngai ako nake koe na whai e misalore. Tupure mai fie ilo ai tu I la kempa. Tu I neau ke lot fo o pa ne fe kau a tākai. E alo fe ngā I maha ne misnāi. Porau marewa tākai ki tongan. Nā wai pa mwe taha e whahinga nei. Ai e mago tangata pe e taha nei kau he kau mea nei manako ki he ngai ako nako ena nau whanau ngai misalore ko e tangata ko lang. Na heka he waka tangata ko kapteni Peter Tiloni e taha walua wha o awe ei naua ki sene. Ko na tau mua ke nā o kumi maha misinare matu I neau ke awe ke otu lau ki fisi. Pai foi ki naua e waka I sene pa na heka ai he e waka ko tangata ko Samuel Henry. O awe ki naua tu ki tahit. Eko whakau kau fok ke nao ki tahit. Na mau maha ka kai mea wao fi rea. Ko ike nao mai o whakalotu I a fisi. Me hangarewa he taha kau misinari la mo sa ko I tahiti. Mani ko lotu foka tahiti ko lotu ia I he la mo sa. Hangare kau misinari ko e tangata ko misa tevis. Ko ne hanga o whekau maha o mo whaia ko tahisi e toko ua. Ko e tangata ko hape mo e tangata ko tāvita. E awe ke tu I la kempa ki fisi. Ka nau wholau mai re me tahiti. Pai mai nau wholau nau tu uta mai ki tonga tapun I e pereri ta walu wau. Sa e nau tu uta mai, awe rewa e tākai e ongo misinare koe ni, ongo whewhikau tahisi, o whahoko ki area motu a koe tu I. Ne whahangi I ai koe ongo tahisi koe ni, o na ilo ki o tua mo on. Pea mo e wholofola mo ui. O e ongo whewhikau tahisi e nia koe ai ke awe ki noa ki fisi, e a ko I e kau fisi ki hala ki lang. Mea maari, e rewa e tupo, e area motu. Ka mau koe mea ana o mo on, e kai ke awe mo ta mahi e ki fisi. Tu ke na nofo hen, koe mea kona kure aki e kai tupu e ke alu ka pau na ilo o tua mo ui mo tua mo ni mo e hala ki lang. Oia, e nofo rewa e mo tahisi koe ni a hape mo tāwita, inu ku alofa. O nā ko I area motu o mono kakai, ke lotu karistiani. Ego e pereria o e tau tahawalu wāno. Pea tupo e siasi e nuku alofa. E te gomi ko misinari we siri anai i nuku alofa e whaka o singa e tau tahawalu wa fitu. Ko hiko e kai koe ke mo ui e lotu, ke tari koe lotu koe hihifo. O stu watu e siasi e o mwhawhikau misinari tahisi i nuku alofa. Me mea ue ke tō tolu ni au tupu me i nuku alofa ne nau lotu. Me fu maari e he ni koe pehena e ke atu ke kau nuku alofa. Pero imagino que na todo malanga e mo tahisi ta na to que fu imagino que fica mari e pe na fa no ngo ere fratai que fu que fica wa fe ere fratai si pe mo taure ka ke o go ngo ini o singa au pe o tua ia que notario e lotu I e taimiko e taim to ton bene ta valua no aia ka pa ta upe he na tari e lotu I fe na tari e lotu I no alofa na kai go hifo na tari e lotu Eia koe hake anga to tonu e lotu ia ko nuku alofa. Na hake mai e o tangata tahisi koe ni, ko na whakotu ua e siasi I nuku alofa. Na kai mege mo uiha me eia hihifo. Sai, karau tala noa ki he mea koe na hoko hihifo. Ave lotu koe kau misinare ue siriana. Mana tui koe o tahisi ia koe o misinare me kau la mo sa. London Missionary Society. Sai? Ke he abito begi na tolu me ue siriana. Tu rama ki tonga tapu si ulai ta valua no ai ongo whaifikau misinari pitania, ko misa Thomas mo misa Haision. O Naomi, o na whakaukau ke na noho I hifo I ata, koe koe o ngongo atu koe misa lore, ai ta etari e lotu I a fatu I mua. Na bereu ke na o unga ki a ata I hifo. Peneo na ange e ata ho na api ke na nofo, ai kene peke tari e ata e lotu na Naomi mo. Na kai peke au beke mate a ata, na mate pe a ata ia, he lotu mo. Oia, na kai ke ola le rei, ai ngau e whakalotu, ai ko hi,
e be ngai uhinga, ne mo e ata hange uloto e mo fai whekau e ke na to, a no mawhai koe eiki au no kakai, e na whenga na ke pure i kakai, e na whenga koe na ke uke kakai ke o mai ke he lotu, ka nai mana ki i ako, na uke kakai. Arewa ata ia tu he matapā koe, api koe whekau o tā e kakai koe na e o mai ke, e koe koe kini whaamu ia, ke to ia ha mawhai o ha to e taha, o uni whakau o wa i hono mawhai koe o na tarangofua no kakai ki ai. E tahe ngai mea nake ke mahino ke kau whekau te tea koe ni, whekau pārangia koe ni. Ai uhinga ai anga whakafonua ha tau fonua ke na whaapa ki ake. E ngai mea pe. Kei koe a pe, kana mahino ke hongo misinare, e tunga mahu inga e ho eiki. Ei koe mea nake mahino ke te ngau. Ai tunga mahu inga e ho eiki mo na ngai waifi e no whakatonga. Ma whai te ria pena toke koroa e taha kotoa pe. Ene e aho taha ia. Na bena e hau e Mario Ata mo ni kau whanonga. O na umai Mario, wai te ria pe Mario Ata ka hua ta atu. Kai me ne ko ngai ne koe ki whai te ria ho eiki e mea kotoa. A dua mo ni kau whanonga hu he whare o Mr. Tomasi o whai no hina ngai mea nga Mr. Tomasi o tafuru e Mario Ata. Loto mamahe fe fine. Katahe ngai mea koe na e tu ungai e mātua ki whawhewheka mo ni pe loto i o ata mo no kakai ke na utari loto pe na e hap. Mo e o misinare pālani. Kai ngata ai, toi whehanga ngai be o whai whekau e te kina ua pe mo na o mari, nere ke na vāre lei. E na rawa nofo re rei he ngā ue koe na nao mai ke whai. O hau mega tu unga. E loto rewa Mr. Thomas, mo misasione ke ri ake whalotu i ato. Na pe ke tukua, na whoki reo. Bena tu uta mai whai whekau ko misa wasi. Ko hawen ke toko ni ke ngā ue, ka hawen whakasi osko e ta walu. Ua ono. Whekau le vai misa tō mase tā mang, whoki ki se ne, o mai ha waka alahi, ko hui ke nau whoki katoa toi mo whamiri, me nau ngau tōta. Koe koe ke ola re re ngā ue whalo. Take, nea o te tamakuia misa was, o whakaha e kore koe ni a misa tō masi, pa whare o whakataha makehe a se asi se neo nau tūtun ke o e tāri kore a misa tō masi. Kai tūtun he whataha ke misa Nathaniel Atana mo misa William Cross, pēr mo misa was. Ke nau tuku wholau mai rewa ki tongan, ke whahawhi misiona tonga, me hano toeri ake. Kai tūta mai toko tolo koe nia, hau nau tolo hifo i nuku alof. Ma meo maari e, nau nofoa. Nau se nau tolo i nuku alofa, os mo ue lo tue ngā ue ai ongo tahisi. Kong usi lere lo tue ai ongo tahisi sa apate. Pake no pe i hifo a Mr. Thomas mo bisa hasia. E whai atu pe o au ke tā walu a hiwa, ka tutun ke tā puni ngā ue hifo, koe ke tari lo tue hifo. E ko whamu ke mahina kutu mea koe ni, ne, kua ka kai ke pepe hake anga i lo tue hifo, ne kai ka hake anga i lo tue, ne kai ke tari lo tue hifo. Me hake anga i lo tue ko sia ko veio, ko nuku alofa. Na hake ai lo tue o tari e area motu. Pe a lo tue nuku alofa, e ikipo tā mate e ki mea koe na whai hifo, koe ue na kai tari lo tue ai. Nga doktor whakawa pe ngau i hifo e tā walu tō fitu. E mahino ko mo ui au pito e lo tui no ku alofa. Te ore o whai o whenke whakalotu i ai. Sai, ko ngai uhinga nega ke ola re re ia no whakalotu i o hihifo. Ngai malo he pito e whawhepaki ke lotu fo ou, koe ui pe koe ne fo ou. Taki he kau taula koe lotu mua, e kuke na whamatu ke ririu ha mea. Koe e na nau ongo e na doka pa e ririu ha ngai mea e mōr. Koe na whakau kau i o nau whenga e kau taula ia. Ke tau fi au pito ke lotu fo ou koe nei hau. Kei ngā taina ke maro he tui e hau eiki ke ngā hio wau koe e lotu mua. O nau lau au ngā nge bere te ngau tolu e fo, nei mea tāna e puke fo hau ata. Pe alo Mr. Thomas o mai o lotu i koe, alu pe hange te puke lahi ki tama, pa te whafoke e ata ki tama, awe ke whare koe o tua mua. O mo ui ei ki tama, ai koe pe he koe whare, matara koe e ata. Ka pau na mo ui e ki e ni ono whoha he lotu kua son tōmasi, na e ta whoke lotu. Ka kune au koe toki mo ui peke na lotu na tua. Mai lewa ki au koe ke hai ia o lotu fo o koe me haku ka tama. Eia, koe wina lahi ngai mea pehe. E nai swaha be e ata ia, e kai pe te u lotu. E koe ne winga ke lotu koe ne haku ka tama. Ko whaambea ke u osi.
i alunga o kou iai, e kene winga e alunga koe ni, alunga loto motua, mo alunga o ngai kāinga mo ki nau tolu na i mo e atea. Koe tala loto pia, mes maino, whamaino pe ataia, ki kau, pai kau pālan koe ni kai pete ntari e ia, ai loto nau. E pe taim ki mui, e mwina te whakawai koe e ngāwe whakalotu koe hi fo pe alo misa natani la tana mo Mr. Masafa eke ata. Pe eke misa natani la tana ke pe tene whiririu e ne whakakaukau. Ke ne tāri ai lot fo, pe pe anu pe e ata. E kai te walo atau ki holo, ua pau pe kua tamai o. O ulelei pe ka te koe ke whai holo tu ki holo tua ka te tauhi pe au ki e kua. Aia, o si pau au tu pe loto i o ata e kai pe ke ntari e ia ai lot fo o kona hau. E lahi, mana wahe e hou e ki, na whakapekia e lot fo o ia ko ngā lahi ngahi o wau whanua. Na na wanga gea i lot, mamo nau ngai mawhai pe, o e kau e hou e ki. Na pēnei mui pe ka kai tu a ki hou e ki, e ta e tari e lot fo o. Ta ngā taina te whenga ma kau taula e lot mua, ke whakairi fia i e kakai. E ake nau ngai tala tuki me tai mea pe, e koe ke puke pe o nau ngai mawhai, o nau ngai langi. E koe kau taula, no tō pēnei hau kau ki hou e ki e whakapapa ia. Ia, mahalo, ka tau pe me ahoni. Pe hau pe ka whai whekaue o mau, e koe mea si o maa o lungai ka kai tō la. Ke lakanga whai whekau, koe hui me ka tau lakanga whai whekau e me lakanga hau e ki ia. I hono whakapapa ia. Kaike, pe lakanga e tau la koe tua mate, e aho koe na pe. Pena nau whenga kau taula ke puke ko nau mawhai na hanga tala tuki e kakai. Pena i whia upe kakai ki. Pena e whakatanga i whoki mo kakai koe na e tawhoke lot fo ou na e tā i nau tolu pe lau e koe kakai vai. E nau tari lotu e papala. Paka ngau e lahi e hou eiki. Ta o fitu ke kakai ki o te nau tari lot fo ou. Pena nau ilo e hopo koe mure lahi ke te nau koe. Tau tole whio ke mea koe ni. Ako nake koe kau misinari koe pe ta tau e tako toa pe i a whio ai otua. Pe o kuanga hala e tako toa pe o i kainga whai ke he. Ne paureo ke whakamahino e kau whai pe kau misinari. Kua pau ke ririu e mo uia ai ka kai koe whatau mua ki langi. Ka tau e pepe ko hai. Koe ke hataha mani koe whakakau fuki ki mua ai koe hou eiki e pe tau pepe ka hao mea koe whai te ke aru pe koe ki puro. E whia hou eiki e pe kua pau ke ririu e nau mo ui. Mo e taha ko toa pe, koe wi ka nau wō ke la. E nā kei loto hoi ke kei riu nau whaina tō ngā mō. E nau whaao ao, me nau. Kure koe ki kaka. A nau whihia ke lau e loto fo o, wi kai mō fua ki a taha. Ke ne tō ha koloa ha tā ke. O ta tau ai pepe koe hou e ki te tu. Koe na nau ngoi koe holoki o nau mawhai. E koe tunga koe ni e kawako. Mahina e tau tōru e kumata ki whelau lau mo pe tau wha a hauia. Ano ngai mawhai e ne tari e lo. Koe na hei loku ngai mea ni e to'o mea e mawhai koe ni ne pure au niu ke ta. Ke koloa e ka kai koe. Tane kei ke ne hangai o lau mea koe na ne pe ia. Sai au wiki pe ia. To'o no mawhai ke ke tau a tāina. Te ke tau te mao pa. A taha u ne mao whengi whakau kau pe. Maina pena e hanga e he potua whamama mo pe loto tau whaahau. E ngai ririu koe na e whatua e tau konistu tone ani tau whamaratu ni tau te au ni manoa he tau. Ngai mea koe. Oia, ne mālohi au pita whakatanga koe e hou e ki ke lotu fo. Pena e me whunga ngai mea e koe tae mahino e kau misinare. E anga whawhonua ni i. E nei tupuha no tae tari e nau me. Nei mea na ui koe tuku ofo. Ai e koe tuku ofo en. Ai tau ave koe tau hala ke putu. Ka koe awa koe e ia. Nā kai ke whaha ave hala e ke a putu o atua. Koe putu koe hou e ki nei alo e ka kai ave nau hala ki ai ave ngatunga. Pena e whakaukau e kau misinare e ia. Koe konga beni ano whakai haua to hua e hou e ki. Moe manu ai hou e ki ki e koroa ai kakai. Kake mahina ka nau tōluia. Koe anga bea e toka i me whapaapa ai kakai i nau e ki me nau whanke tokoni. Ngai mea koe na nau fuaki na hakoto whanonga mo whawhi maari e ke whamiri koe mea wha e ki. Kake. Pena kake ngata behe i he tae mahino koe ke kau muri ngai unga whatonga na whenga toke tāwa whika. Toi kau mo kau muri koe na hola mai ki tongani. Na o lawe ki ai e tau raski mua. No whawhi paki e lotu fo au koe hi.
koe nau whamu ke puke nau to o ngā kohi. Ola e kau muri koe ni ke kau pō pūlai. Koe kakai ma ulalo i o pitani e kana nau hau nau toki tonga ni. Na e tau i whakatu i ki nau tolu e tonga ni. Na e mana koe kakai ke hat nau pālang. Hanga e nau sa ia he e haku pālang. E nau noho whalau ke e hiwa koe ne. Ke sio pa pālangi koe e whini mātu ahe ai ke mari pālangi nau whangita mai whiwhini. Ege, tako whakau koe hara kau muria no fuhen pa nau whihia nau tolu e ke ririu. A whainga mea koe hui e na e hanga he kau pā he kau tonga ia. Tau hingi nau tolu hanga tau tanga hatu. Ege, wena e bema kau muri na nau hau e ngai wakau takoloa. Ngai taimi koe ni na nau whai nau tolu ngai whangeriu e kau tonga. Pe koe tanta koe na laki ririu koe tonga ni koe tanta koe lo ea. A mea tau koe whohau tu pō niua koe na neanga whapōngi a tuku aho. Ana e mahalo koe ne whae na toi mari moata. O hauai e ki tā maa nofo i. O pēr koe ulaki tangat pē tōta. Na ririu koe i fo e ngāwe koe. Aige, o pēr loro hea. Na ia e taimi na hifo anga e ki waka ia i wawa. E kau waka i wawa. Nane whamatala ngai mea o kau kia sihou. Ka ko ulukalala tua pasi. Ko ulukalala tua pasi koe whoha ia ulukalala koe nane tauhi koe marena. Ai ko ulukalala koe nane tauhi marena. O pēr ko ulukalala ua ia. Ai ko ulukalala tua pasi, ko ulukalala tolu. Vena e kore e ulukalala ko ia ia ke ataha kau kau waka, ke whaiha ne tohi kau misinari ko tonga tapu, ke maha ne whai whekau misinari ki wawa. Mandu ke tawalu a fitu e ni, tai menu te kai ke mafola haro e lotu ia ko tonga pe, tonga tapu e na mahino iai kau misinari. Whakai ke, ko ngarahe kau muri ke na nau nofo i tonga ni taimi ko ia, na kina rotu nto ke miriu e mo ui e kakai. Ko ego nau ngai fie ma, na whakaai, ngai mea tatu te whitu peke ngai, ange ko ngai mea koe nau lau. Nau whai te riha pe nau mo ui e whanua ngai kai whie whini. Nai ngā taiga na nau hau pia whakaata ke nau whakatau, na toi kawa mālohi ke kau tō ngā. Kana e whie pake ngai mea ko ia whuk, mui ngahi ako naki koe e kau misnari. Pea hau pia na ngai befo ke tokoni e whakaukau e kau misnari e ia tokua, o urerei mo saia nge pe nau civilise e tō ngā mo ui whakatonga. Na nau lau pe ki ai, a koe na ta foke ka sasve soni. Ai ko sasve soni koe na ka he blaka misnari na e hau. A koe na ta foke sasve soni koe o hoko pe koe tonga. Ai anga kau tonga, pere kau tonga. O, ta koe pālangi e, ko hau ne pe, usaya nge tau tonga moi tato e nau whainga tonga moi whapapara. Kai ke, pe kau misnari koe ni kau pālangi koe na ema misa tō masi mo ni ngā tō. Pe kau pālangi mani na kai ke na wako lele. Ai nei toi no whamamawhai ngai mea no ta ofi ngai mea koe hula hula koe kawa mālohi koe pere paanga. Ngai mea mea sai no ta ofi. Ka nei toi no whamamawhai. Kai ke nau laki hanga wa koe ka kai ke nau ilo nau whamo ui. Pea toki ririu e nau moe. Nau no tolu hange ha tūtuni. Hange no hotu e no tū ngai tūtuni koe. Hangai tūtuni whakalao. O ngoi ka kai u whapōpura. Ai whenga mea koe whenga lotu na nau malanga. Pea koe koe taha ngai te whtoi mea. Koe kai koe ke ako re rei ka misinari koe nā. Ko misa tō masi upe he. Koe ki tama tuki uka mea peo nau ki koro i Worcesteria. I Pitani. O Worcesteria ko nau ki koro i. Pea hau ia o misinari. E na kai koe pe ko kau tama na ako re rei ki nau tamai le rei. E nau rawa whai le rei e ngā oe koe ni mo nau rawa whakau kau le rei ke ngai mea ke whai. Kai ke. Mai no koe ke tari e ata e lotu fōu. Me paure vai ke tāpuni ngā ue koe hi whoka nau hiki no alofa. Koe koe smo ui ngā ue koe na whai ai e o tahisi. Koe e kore rewa he kau whewhikau koe siriana ke o tahisi. Koe huko e la mō sā ki ngā wai. Ke na whokia nau ki tahisi ka tuanga mai mua ngā ue ke nau hoko atu e ki nau. Koe no hinga tau koe siriana he ahoni. Kai kai ke tau congregationalist. E koe sas fuke na whotuko e la mō sā, tu i ha amoa pea tu i tahit. A congregationalist. Aia, koe tau winga tau wesiriana, koe to'o he kau misinari wesiriana, ai ngā ue koe na si kamata he kau tangata koe na nau mai, e o tangata whewhekau mi tahisi. Taige, kau pehe ko ata pe ia, na ne toi omi o misinari ki nuku alafa i hono karia. Ano, whakupuke ki tanoa ko awe holoi o pehe ko o wahai pe mo aho me, na alofaki mai ai o misinari ki kolo. Ka ta no ani ako fai koe la tu ke fu ko ata pe na o mai o hange pe ka te mo oni ane pe
e whakaukau. Mahina pe koe hoku me pehe koe taha ngai mea kou pehe ai koe nai kaua aho mea no mai misnare. Koe koe tu e api o aho mea waku uho. I he hala matatahi koe ni o kolo matua ofi mai ki api koe koe ko alo whaki. Ai kou pehe koe nai tu utai nai o mai kia o misnare. Teke, koe ngai tā anua whaupe. O mai ni tau tolu ko ata pena ni omi o misnare. Inu ko alo whaki. Teke, ngai mea tau wako me tau anua koe ni mai ni tau tolu ia i heni. Whambere whapapau. Koe lotu. Nai hake ia inu ko alo whaki. O mo ui e no kwalofu e ngā aue ai o ngā whaiwhekau me i tahis ko hape me tāwi. Nāna ula ki tu uta mai peki nawa ki tō ngani i he o ngā whaiwhekau misnare tetea. Nāna hau nawa ia o tu uta mai ki tō ngani i e pereri tā walu a ono. Toki hau e o ngā misnare tetea ia i he siulai tā walu a ono. Hono ua, nai mo ui e na ngā aue e nau nai whaikoe i no kwalofa ia rea motua. Nai kake mo ui e ngā aue koe a misa Thomas misa hasione na fai koe i ata i hifo. Ono tolu, na os whakaamu e misnare koe i hifo ke toi tāmate i pe ai whakalotu i o tonga ni ka nā whoki ki nau ki tāni. Toi ui koe kai koe ke mo ui e lotu ia. Ana hau e misnare koe o nā o mai kia area motua, na tari area motua e lotu o whakaamu ke whakalotu i whatahe mo na kakai. Ai maina de tau tolu, abana tari e ata tu e tari on papai. Ono tari koe area motua koe lotu i kolo, na tari ai e kakai koe no alofa. Ai lotu koe ni, o koe lotu ia. Kaike wilau be whamanatu e taua ngeau e lotu i whe. Ko mea mainu ka te awia, na alu e o tahisi ia, kai moi fōro atua St. Thomasi tō ngani, o ne hiki e ia a historia tau whono. Ka tāne ngai mea o tau pehe ai, ta ene ngai mea whakakolonia, ngai mea behe, tutone ke to. No hiki he St. Thomas historia, o ne hangai o ai ko na ua na na wha mo e lotu en, ka kumahina o bipene kai ke mo e lotu e na ngā au. E mo e lotu e ngā au e ai o ngā misinare me i tahisi. O mai ki na ua, e tangata fisiko tā kai mo langi, o e ongo tamai e na tari e ako naki koe na whai koe e misalore, e ne hau koe o nofo i tonga ni fui mai na tātolu. Aina e nofo e ngā e tonga. Kage, o tua o mau whamalo beke te koe. Ne ongo e ngai tānoa koe ni koe no tae tāri o e lotu o mau whanua. Mau whawedai be na whai pe o tāri. O mau kore o tua. Ei mo ke mau fia no tāri o e lotu e whanua. E kanga mua e o tua riri wangi mua e mau mo ui. Ke mau mo ui i e lotu pe mo ui e lotu koe ni e mau mo ui. O e hange koe o hoku i ahoni. I hoku pe lotu e koe mea whakatua sino pe i. Koe mea pe o mawahe me mau moe, o mau mau pe nge esi o lotu. Mau i ake o pakai. O koni mai, si surprise ko mau whapo.